hem şöyle şarjaba peşvazi diken jber ko evde sadet ser şöyle şehir derbastı şöyle gorojlar tanavin tekrin şöyle go leherem Ahmet peş dikeve ev şaraya ne şaremeyi jber go nakeb hizmeta gelan nakeb hizmeta bindestan nakeb hizmeta jinan Berovan jiveye. Efşar, şarego modernite kapitalist dimeşine, şarego hezen hegemonik dimeşine, lidişi jinanı, lidişi gelanı, lidişi zarokayı, lidişi khazayı, lidişi aboriye. Dişmiratiya ve hamu nirxen mirovatiye, istiye berxwe, و پێلێ دکێ دپەرچقینە تونە دکن لەو ماژی ئەم دنەرن کو ڕۆژ برۆژ نەخۆشیان گەلێک گران دەردکەن ئەv سیستەم نەتەنێ bi silah li hemberî me şer dikin ev sistem her wiha bi nexweşiyê bi me re şer dike yani şerê biyolojî feqîrtiyê zêde dike به شرع عبوری فلکت چه دیگه انجام خراکرین بود خزای چه دیگه جهانی رو دشوته ام حمود بینن دشو بینن هر در آگر پیکتی ناول دا مدرنته یا کپیتالیست یا آگر پیکتی İro London dışarıdı, ne yapsa uçan rojmun dışarıbin. Dünya dışarıdı, çıma? Ekşare, bovane, ekşare bir kontrol, vanji idi, ev duhazın ko kazanç bikin, hera betir kazanç bikin, desiladari zedetir bikin, koledari zedetir bikin, zordari zedetir bikin, fakat ev agir idi vanji dışarıdı. Ev jini karaj bir agiri xwabi parêzin. Çünkü ev agir bê kontrolü. Kontrol xwan dakî. û te û eşk dayî pêş xwe. Ehmedî Rûsa îro dünya hukm dike mixabin. Ji bo wê jî em karin bêjin di vê serdemê de ev sistema ya desiladar bi her avahî Dinav iflasekî mezin deyê, dinav aloziyekî mezin deyê. Ji ber şûna çareseriyê pirsgirêka Kûr dikin. Şûna azadiyê kolektiyê mezin dikin. Şûna aramiyê şer gûr dikin. Binarin devletên ku heta niha muharîb yê ku gilîngî nedidan silah yani neden sistema parasın mecbur mal koyuro evşi bir dest verkin. İro eğer dünya hamu beber silah ve debeze ki çıkmasa silah bir dest bıkhine eveya encama xateriya gol ser ev sistem ser mirovatiye çedik. Muşlati Suriye peşket. Mesela 2014 yekîtiya jinên Sûriyan ava bû ku ji jinên Sûriyan Asûrî û Keldanî pêk tê û ji bo avakirina civakeke demokratîk Perwîn Yusuf endama koordinasyona jin a rêveberiya Xweser de îro em jî wek koordinasyona jin di rêveberiya Xweser de di vê formê hazir bûne hedef û armanca formê ku em bikarbin dehsaliya şoreşê ya Rojavayê Kurdistanê pîroz bikin her wiha hemû destkeftiyên jin ê ku di vê şoreşê de hatî meşandin ji ber ku em jî dizanin rêbertî jî ev navlêkiriya şoreşa Rojavayê Kurdistanê şoreşa jin e ji bo wê jî 10 saliyên xwe ev ked û xebatî hatîne meşandin destkeftî hatîne avakirin asta parastina wê asta hazîrbûna me pêşengtiya me ji bo jinan cîhanê û bi taybet jî jinên Sûrî em çi qasî dikarin hîn bêhtir wek van destkeftiya bibe mayînde û bimîne ji bo malê jin ev komcivîn li ser van xebatayê werê seknandin di wê de jî ji niha de em serkeftinê dixwazin em di wê hêvî de ne û em dizanin ku bi keda jinê bi hêviyên jinê bi eşqa jinê em ê bikarbin gelek qezencê pîroz bide meşandin.
نظمت النساء أنفسهن وكيف أخذنا منى يوسف عضوة منسقية مؤتمر ستار شمال شرق سوريا. طبعا بداية نحني هاماتنا إجلالا وإكبارا لجميع أرواح شهيدات الحرية اللواتي كان لهن الفضل الأول والأخير في إنجاح هذه الثورة، ثورة 19 تموز المجيدة. كما نحيي جميع المشاركات في إحياء هذه الثورة، الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز المجيدة. طبعا إذا كانت المرأة تستطيع بعد 10 سنوات وفي نحن في السنة 11 استطاعت أن تقف على قدميها وأن تقود الثورة بجميع مناحيها وعلى جميع الأصعدة، وسطرت ملاحم بطولية وأصبحت محط أنظار جميع النساء في جميع أنحاء العالم. اليوم نحن فخورات بأننا استطعنا قيادة الثورة بطليعة المرأة الكردية، بطليعة المرأة العربية، بطليعة المرأة السياسية، كيف تكاتفت جميع جهود النساء حتى تتطور هذه الثورة وتنجح على جميع الأصعدة. إذا كان اليوم نستطيع تنظيم ملتقى مثل هذا الملتقى على مستوى سوريا، حتى على مستوى مشاركات من شمال أفريقيا، من أوروبا، من جميع مناطق الشرق الأوسط، هذا بحد ذاته يعتبر انتصارا ونجاحا لثورتنا بظل هذه التهديدات التي يقوم بها أردوغان والدولة التركية بأنه يتوعد باجتياح مناطق جديدة في مناطقنا. نحن اليوم أثبتنا جدارتنا وأثبتنا ثقتنا بنفسنا أننا وإصرارنا لإكمال هذه الثورة التي بدأنا بها. لهذا نحن اليوم ننضم لهذا الملتقى حتى نناقش كيف انطلقت هذه الثورة ودور المرأة في هذه الثورة، وما هي المراحل التي مرت بها هذه الثورة، وما هي مكتسبات الثورة، وكيف نستطيع المحافظة على مكتسبات هذه الثورة والاستمرارية بها.